Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abayobozi b'ibihugu birindwi bikize cyane ku nganda byibumbiye umuryango wa G7 baravuga ko bazafata izindi ngamba zigamije kubuza Uburusiya kungukira mu ntambara bwashoje kuri Ukraine. Urukiko rwo mu Budage rwakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 5 umugabo w'imyaka 101 wigeze kuba umurinzi mu nkambi abanazi bafungiyemo abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batari munsi ya 46 babonetse bapfuye mu modoka y'ikamyo yatawe mu nkengero y'umujyi wa San Antonio muri Texas. Tubafitiye n'ikinamico urunana. Mwe mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa kabiri itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Jens Stoltenberg, umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana wa OTAN, Amerika na Canada bihuriyeho n'ibihugu byinshi byo mu Burayi, yashyigikiye ibihano byafatiwe Uburusiya nyuma yaho bushojeje intambara kuri Ukraine. Yavuze ko ibyo bihano ari ngombwa kugira ngo ubwigenge budakorwa mu nkokora. Asubiza ibibazo by'abanyamakuru mbere yitangira y'inama y'uwo muryango i Madrid muri Espagne. Bwana Stoltenberg yemereye ko abantu benshi barimo kwishyura amafaranga menshi ku ngufu zitanga umuriro, maze yongeraho ko abanya-Ukraine bo barimo gutanga ikiguzi kirenze icyo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu byitezwe ko izaganira ku mwuka ukomeje kutaba mwiza hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'Ubushinwa. Muri iyo nama Perezida wa Amerika Joe Biden byitezwe ko hazahura na mugenzi we wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan udashyigikiye ko Sweden na Finland byinjira mu muryango wa OTAN. Abayobozi b'ibihugu birindwi bikize cyane ku isi ku nganda byibumbiye mu muryango wa G7 bavuga ko bizafata izindi ingamba zigamije kubuza Uburusiya kungukira mu ntambara bwashoje kuri Ukraine. Mu gusoza inama barimo muri Bavaria mu Budage, umukuru wa leta y'icyo gihugu Olaf Scholz yavuze ko Perezida Putin atagomba gutsinda kandi ko umuryango wa G7 uzakomeza gukorera hamwe mu gihe kirekire. Yamagana igitero cyagabwe ejo ku nyubako irimo amazu y'ubucuruzi i Kremenchuk. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko abayobozi b'umuryango wa G7 bemeranije gukomeza kotsa igitutu Moscow igihe cyose bizaba ari ngombwa. Notre soutien à l'Ukraine, imfashanyo yacu kuri Ukraine n'ibihano byacu ku Burusiya bizogumaho igihe cyose bizoba bigikenewe n'ubushobozi bwinshi mu ndwi za vuba no mu mezi aza. Nk'uko bizwi, twese twarumvise ejo hahise inyuma ya saa sita igitero c'Uburusiya mu kibanza c'ubudandaji ca Kremenchuk, kandi twese twiyamirije twivuye inyuma ico caha co mu ngwano kindi hamwe n'ivyo cahitanye. Niba bigikenewe, ni ikindi cyemezo c'uko igisirikare c'Uburusiya gikoresha kugira abantu bimuga nk'ikirangiye intambara kandi kigatera abanyagihugu basanzwe et s'attaque à des civils. Amakuru aturuka muri Ukraine aravuga ko umukuru w'umujyi wigaruriwe n'Uburusiya wa Kherson yatawe muri yombi. Umujyanama we yavuze ko hashobora kuba yafunzwe kubera ko yanzokwana n'ingabo z'Uburusiya zafashe uwo mujyi mu minsi ya mbere y'intambara. Ahandi muri Ukraine, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Denis Monasky yaravuga ko abatabazi bahagaritse ibikorwa byo gushakisha abarokotse mu nyubako nini y'ubucuruzi mu mujyi wa Kremenchuk, aho abantu batari munsi ya 18 baguye mu gisasu cya misile cy'Uburusiya ejo kuwa mbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu batari munsi ya 46 babonetse bapfuye mu modoka y'ikamyo
yatawe mu nkengero z'umujyi wa San Antonio muri leta ya Texas. Umukozi ukora mu rwego rw'ubutabazi rushinzwe kuzimya imiriro yavuze ko abantu 16 barimo abana 4 bajyanywe mu bitaro. Inkuru ya Willy Grant muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ishusho yakiriye abatabazi ubwo bafunguraga imodoka yari itwaye abo bantu yari iteye ubwoba. Imibiri myinshi yari igeretse hejuru y'indi mu gihe abari bakiriho barwanaga no guhumeka. Ibintu nk'ibyo bikunze kubaho mu rugendo ruva muri Amerika yo hagati ujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ni gake hapfa umubare ungana gutyo. Iyo modoka ya kamyo yasizwe mu nkengero za San Antonio nyuma yaho uwari uyitwaye ahungiye. Bishoboka ko yarazi ko zimwe mu mpunzi zitashoboye kurokoka muri urwo rugendo rurimo ubushyuhe bukabije i Texas. Nta cyuma gitanga ubukonje cyari kirimwo cyangwa amazi yo kunywa muri iyo modoka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mexique Marcelo Ebrard yemeje ko abanya-Guatemala 2 bari mu bajyanywe kwa muganga, naho abantu 3 nibura nibo batawe muri yombi ku mpamvu zifitanye isano n'ayo marorerwa. Abayobozi bakaba batangiye iperereza. Ku mugabane wa Amerika y'Epfo, inkongi y'umuriro yadutse igihe habaga imvururu muri gereza iri mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Colombia, yahitanye imfungwa zitari munsi ya 49. Abandi barenga 30 bakomerekeye muri yo gereza iri mu mujyi wa Tuluwa. Abategetsi baravuga ko uwo muriro wadutse mu rukerera rw'uyu munsi watangiye igihe abanyururu batwikaga za matora kandi bakagerageza gutoroka. Umukuru w'urwego rw'amagereza muri Colombia, General Tito Castellanos, yavuze ko uwo muriro ari ishyano ryaguye. Gereza muri Colombia kimwe no mu bindi bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo zizwiho kubamo umubare w'imfungwa urenze ubushobozi bwazo. Perezida uherutse gutorwa muri Colombia, Gustavo Petro, yavuze ko hakenewe vuba ko hasubirirwamo ukuntu gereza zikora muri icyo gihugu. Radio mwumva ni BBC gahuza miryango. Madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, abari mu Rwanda no mu Burundi madukurikira ku mirongo migufi ya shortwaves, naho abari kuri internet madukurikira kuri Facebook Live. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Twomereze ku mugabane wa Afrika. Ubushinjacyaha muri Kenya buravuga ko bugiye kugira icyo bukora kugira ngo buhagarike icuruzwa ry'abantu nyuma yaho iperereza rya BBC rishyiriye ahagaragara urusabe rw'ubucuruzi bwinjiza muri Kenya mu buryo butemewe n'amategeko abana bafite ubumuga bavanywe muri Tanzania. Iyo bageze muri Kenya bategekwa ku ngufu kujya gusabiriza mu mihanda. Umuyobozi mukuru w'ubushinjacyaha muri Kenya, Nordine Haji, yavuze ko yatewe isoni n'ibyatangajwe n'iperereza rya BBC. Yatanze igitekerezo ko abanyapolitiki bo muri ibi bihugu byombi bikenewe ko babonera umuti iki kibazo, maze yizeza ko hagiye gukora uko ashoboye kugira ngo urwego rw'ubucamanza rugire icyo rubikoraho. Muri iryo perereza BBC yabonye umuhungu w'imyaka 24 wakoreshejwe ubucakara mu gihe kingana hafi na 1/2 cy'imyaka maze avutse. Yarakubitwaga iyo nta mafaranga ahagije yabaga yavanye mu gusabiriza. Reka noneho tugiye mu Rwanda, aho mugenzi wanjye Yves Bucyana aherutse kuvugana na Irene Uwantege, umugore umwe rukumbi mu Rwanda utwara imodoka nini z'amakamyo zambukiranya imipaka. Biramenyerewe ko ari akazi ko gutwara amakamyo mu Rwanda gasanzwe bakora n'abagabo gusa, ariko siko bimeze kuri Irene Uwantege. Uvuga ko ntaho atandukaniye mu kazi n'abashoferi b'abagabo bakora ingendo ndende. Aravuga ko mu ngendo ndende amaze gukora harimo urw'ibirometero 5,000 mu mihanda iri mu mashyamba inyerera kandi ikaba na mito ajya kuzana imitwaro mu majyepfo ya Tanzania. Yves Bucyana yamusanze arimo kwitegura urugendo rwo kwerekeza muri Tanzania. Iyo ugiye gutwara imodoka mbere na mbere ntabwo wabireberamo hano mu indani. Mbere yo kwatsa n'imodoka urabanza ukarebera hanze, eske amapine yawe yose afite umwuka uhagije, nta ryatobotse ririmo icyo bita pansha, cyangwa se amanati yayo cyangwa amaburo ya afunze neza. Ukareba kuri bateri, ukareba ko bateri zicaye neza, pipe z'umwuka zijyana umwuka kuri trailer ukareba ko zifunze neza, pipe z'amatara ukareba ko bimeze neza, hanyuma ukaza wazamo hano mo indani. Iyo ujemo hano mo indani uratsa imodoka bisanzwe, ukabamara kwatsa ukarindira ko yuzuza umwuka. Nakaza avuga ko yarazwe na se umubyara na n'ubu kiri muri uwo mwuga. Nsa nkaho bivukiyemo. Umubyeyi wanjye papa umushoferi,
niyo mpamvu nyamukuru bindiho mu maraso. Akazi rero nkunda kandi numva ko ngomba kurwanira ishyaka ry'umugore, kumva ko yagira aho yigeza. Nimwe byariho ngo umugore atinya akazi k'abagabo cyangwa se ngo ntacyo umugore yabasha gukora cyangwa agira icyo yigezaho, ntabwo nge bigenderaho. Ntabwo bikubuza kubahiriza inshingano zawe z'urugo, ntabwo bikubuza kuba watunganya akazi kawe ko mu rugo cyangwa se kumenya gahunda zawe zo mu rugo, haba abana cyangwa se ku mugabo, ntacyo bihungabanyaho na gitoya. Wambwiye ko umugabo wawe akora akazi nk'akawe, ubwo mwese iyo mwisanze muri nko mu isafari urugo rusigara rute? Ni ibintu twipanga kimwe n'uko wabona urugo rw'abaganga. Dufite gahunda twihereza tukavuga ngo tugiye gukora, tugiye isafari, hari igihe tubisikana, hari igihe tugendana dushoreranye. Gahunda z'urugo rero tuba dufite abantu tuba twasize mu rugo batumenyera gahunda zose, haramutse hari n'ikibazo twakimenya. Uwantege afite imyaka 32 kandi afite umwana umwe. Akazi ko gutwara amakamyo agakora kuva mu mwaka wa 2018, akora ingendo ndende hanze y'u Rwanda, cyane cyane mu gihugu cya Tanzania. Ati ingorane ntizibura mu nzira, ariko turigengesera. Nta bwoba bwo gukora urugendo rurerure, cyane ko akazi umuntu aba yariyemeje gukora. Zino modoka umuntu aba ari safe. Ikindi twemererwa muri kano kazi, turashimira abadukoresha, baduhereza umwanya wo kuruhuka. Wowe uripanga mu kazi bitewe n'imbaraga zawe ufite. Iyo wumva unaniwe cyangwa iyo wumva nta mbaraga ufite, ushyira ku ruhande ukaryama. So urugendo rurerure urushoboka rwose, twebwe dufite imbaraga zo kurukora. Urugendo rundi naba narakoze n'uruva hano mu Rwanda i Kigali, rugenda Songea na ahantu kure na Zambinga. Hari ibirometero hafi 5,000 kugenda no kugaruka. Naho turahagenda nta kibazo, ni umuhanda utari mwiza cyane. Uri nk'amashyamba, urimo imihanda mibi, imihanda mitoya, imihanda inyerera. Aho tujya kuvana igitaka cya Col, urabona iriya modoka iri hariya nayo irapakiye icyo gitaka kivuye Songea. Urebye rero umuhanda nubwo atari mwiza, ariko turagerageza. Icya mbere rero iyo uri mu kazi nk'aka ngaka nk'umushoferi, twebwe tugira kwigengesera. Tuve mu Rwanda twerekeza muri Afurika y'Epfo, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi cyangwa se umuyaga nkuba Eskom cyatangiye ingamba nshya zo gukupa amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Kiravuga ko kibitewe n'imyigaragambyo y'abakozi bacyo ikomeje basaba inyongera y'umushahara ingana n'10%. Ariko iki kigo cya leta cyashegeshwe n'imyenda, kiravuga ko kirimo gucungira ku nkunga ya leta yo kukigoboka, ko rero nta mikoro gifite yatuma kizamura imishahara. Mu kwezi gushize ikigo cya Eskom cyavuze ko usibye ikibazo cy'ibyuma byapfuye mu nganda zacyo zitanga umuriro w'amashanyarazi, ngo kirimo gucibwa intege n'ubujura cyangwa se kubangamira nkana ibikorwa remezo byacyo. Iri hagarika ry'umuriro rya buri munsi rishya rizajya rimara amasaha 5. Ibura ry'umuriro muri Afurika y'Epfo ririmo kugira ingaruka mbi ku bukungu bw'igihugu n'ubw'abanyagihugu basanzwe. Tugaruke ku mugabane w'Uburayi, urukiko rwo mu Budage rwakatiye igihano cyo gufungwa imyaka 5 umugabo ugeze kuba umurinzi ku nkambi yafungirwagamo abayahudi kubera uruhare rwe mu byaha byahakorewe mu ntambara ya kabiri y'isi. Joseph Schultz ufite imyaka 101 y'amavuko niwe muntu ufite imyaka myinshi ukatiwe kubera kugira uruhare muri jenoside yakorewe abayahudi, ahakana kugira uruhare mu yicwa ry'abantu 3,500 bari bafungiye mu nkambi ya Sachsenhausen. Ni inkuru ya Warren Bull mugezweho na Primeni ku Magenge. Joseph Schultz yagirijwe ibyaha birimo gufasha no gukokeza kwica hakoreshejwe umugwi w'abarashi, imbohe z'intambara z'abarusiya mu 1942 hamwe no kwica abanyororo hakoreshejwe umwuka w'ubumara witwa Zyklon B. Mu rubanza rwiwe yavuze yuko yari umurimyi mu Budage mu gihe kinini cy'intambara ya kabiri y'isi, kandi ko ataraza amahano yariko arakorwa muri Sachsenhausen, aho abafunzwe bari bafashwe mu buryo butabereye kiremwa muntu kandi rimwe na rimwe bakicirwa ahagaragara. Ariko abashikiriza amanza bazanye inyandiko za kahize zitari nke zavuguruje uko yavuga ko byagenze, hanyuma bavuga yuko abizi kandi abishaka yagize uruhara mu byaha nk'uwaracunze ikambi. Radio Mwumva ni BBC gahuza miryango. Noneho ni umwanya w'ikinamico Urunana. Kanengo yafashe icyemezo cyo kureka akazi ko kwa Filipo. Yabonye kandi se hagati aho duheruka Cedric yabonye telefone mugeni yari yamuhishe. Ubu se babanye bati n'Urunana.
naragenze ndabona ni ukuri niko Cedric ubwo nta soni ufite koko ahubwo sabaye iki ko nkanze mama nta soni cyaryo kuri amenya none urabaza ngo habaye iki uyu mwana nzamugira nte koko Cedric urashaka ko ngukorera iki koko ureye ubingeso yawe yo gutayisha uko wasinze sinakuvugishije nakuretse uraryama none ndeberaho amasaha ageze mvuye mu murima sangene ziravuze induru utigeze ubyuka ngo uzibe ubwatsi sidi ngewe urananiye rwose pe cyangwa se nibura ngo ujye kuzizirikaho zibasha kurisha ariko Cedric ni ngewe wakoroye ariko ubu njye nawe tugiye kurebana sinzongera kukugaburira utakoze ikindi kandi niwemeye kurenza isaha ya saa moya utari hano mu rugo uranyumva neza mva wahigima utahigima icyangombwa nuko wumvise ibyo nakubwiye ikindi kandi ndashaka kumbwira umuntu wagoye uburenganzira bwo gukora mu isakoshi yanjye ariko nakugorewe nyamara rero nuko bize wa mwana we bitangira buhoro buhoro wiba imyaka ejo bundi ibindi n'ibindi ukazatera agatana ku nzugi z'abandi ngewe se n'ibyiki ibyiki none se ugiye guhakana ko atari wowe wanyibi ibishyimbo umva Cedric nuko nanze kubikomeza ariko ndabizi neza ko ari wowe ubwo rero nsigaye mfashe isakoshi yanjye ari ukirukiramo bakwitege uraje uhinduka igisambo cy'ingufu mbeshya se nigeze nkora mu isakoshi yawe niba se utarayikozemo telefone ufite wayivanyehe wese ko nayo kubajije ukambwira ko ntayo wigeze ubona yageze mu isakoshi yawe ite umva sinshaka gushogozanya nawe Cedric wasa mushogoza uryo yagira ngo iki koko atari wowe se niba ushaka amahoro muri uru rugo rero usubize iyo telefone nyigusubiza se kubera iki telefone ni yanjye ntuzi uko nayibonye urayinyambura wayitanze hangahe ariko Cedric ninjye uri kubwira gutyo umva ntemubugi Cedric ninjye wakwitcyarije ariko byose ninjye bitewe umunsi ng'uburenganzira bwo gutunga telefone sinagomba kuyikubuza nkiyikubonana uvuze ngo Cedric uratinyukanukira amatamatama icyo nzira ndakizerega urazira iki se ko ntagira data singire mama ngo iki Cedric iyo mama niwe ari kungira ishyari yuko nunze ibintu byiza ahubwo ari kubyishimira akomoza kunyekya Cedric watinze gutaha Cedric ntacyo ukora mu rugo Cedric niwemerewe gutunga telefone imyenda yanjye myiza ukayimisherega nka iki Cedric ni wowe utinyuka ukavuga ayo magambo nta soni niki ntakoze ngo ube umwana mwiza koko niki ntakoze ngo ube muzima ngerageza ngo utandukanye n'abandi bana hano mu rugo nta soni hari icyo makarine na bebe ntakikwima ngo uhera uvuga ngo ngoza ku nkeke kuko ntakubyaye Cedric niko se kane ni amahoro mwaje papa Ganza byakugendekeye bite se ko mbona rwose batwawe n'ibitekerezo aho gukora icyakuzinduye negeze hano ndeba akazi kanegereje uko kangana nibutse ko ngakora ngatana nengwa nk'igiti ariko byose nyine bikitwa ubusa numva ndababaye cyane pe ngo iki niba mubyibuka neza hashize igihe rwose mubwira akazi nkora hano kabaye kenshi cyane kandi ko ngomba kugafatanya no kwita ku bana babiri bombi bakiri bato warabivuze ariko natwe rwose nta gisubizo twahita tubona kante icyo gisubizo yewe ni kirorere ariko basi ndeke kwitwa imburamumaro y'umunebwe papa Ganza hari igihe ijambo ricika umuntu ariko njye na madamu rwose ntituyobeye ko kugerageza kante wowe papa Ganza ndabirambiye rwose mumembe amafaranga yanjye yose y'uko kwezi n'andi 3 mumfitiye ubundi nigendere no urashaka ukareka se koko cyane rwose icyemezo nagifashe ariko rero si uko basezera akazi rwose niba mvu utagishoboye kudukorera duhigiye rwose dushakisha undi mukozi ikindi ntiwakwishyuza umuntu amafaranga ngo ahita yabona ako kanya icyo gihe cyo gutegereza ko mubona undi mukozi rwose ntago cyaboneka kane karame ko tutabanye nabi kuki ushaka kugenda nabi si ukugenda nabi ariko mu maganza yarambwiye ko niba nshaka kugenda rwose nagenda nta kibazo afite niko yakubwiye rwose ngo nkareke nta kibazo afite naho ubundi rwose ndi umunebwe ndabangiriza nta kindi nyine maze rero gukomeza kubangiriza reka nigendere naho amafaranga niba nyine ataraboneka nta kibazo nzagaruka kuyafata wikoreshwa n'umujinya kane ubu se kubona mu maganza ariko kazi nanjye nkaba nari ngarutse ahakorera ikofi yanjye nayo nibagiwe iyo ntaza wari gusiga abana bonyine bose ukigendera oya nyine rwose iyo kosa sinarekura ko nanjye ndi umubyeyi papa Ganza
nuko rero ihangane rwose. oya wenda nshobora kwihangana simite ngenda aka kanya ariko rwose akazi kanyu ubu nagasezeye. nturi bwisubireho rero? sindi bwisubireho papa Ganza, ndihangana mbe masigaye kugira ngo ujye gukemura ibyo ugomba gukemura mu kazi kawe aho ukora, ariko rwose niba udashaka ko nsiga abana bonyine aha mu rugo nyine ntutinde. alo Cedric ni wowe? ni njyewe Cedric. Cedro watwaye umutima. uri hese sha? Ewana ndi home kabisa, ndi mu cyumba cyanjye ndimo kwiyumvira twa muziki turyoheye amatwi, kandi nari nkumbuye telefone yanjye bya hatari pe. mbese telefone yawe niyo yonyine wari ukumbuye? woweho nawe urabyumva ko umutima wari hafi kuzahagarara. none se we twavugana cyangwa mama wawe arahari mbe nkuritse? twakwivugana nta kibazo, mugeni ntawe uhari, avuye aha mu kanya. ngo nde? mugeni wa mugore abantu bino bibeshya ko ari we mama. utiki Cedric? none se mugeni si mama wawe? uhapi Jackie, ni muka data niyo mpamvu nagowega. simbyumva neza, imyaka yose mazina nyererembo rwose sinigeze menya ko atari mama wawe pe. ni imfubyi sha, mama yapfuye nkiri muto, niyo mpamvu mugeni agendaho rero ntajyamo amahoro. nca iburyo ngo ari guca ibumoso, nanyura ibumoso ati wari guca iburyo. shapore sana ni ukuri sinari nzi kuri imfubyi sheri, kandi ubibajije n'abandi bantu batabizi neza wasanga bameze nkanjye. ntawapfa kuvumbura ko mugeni atari mama wawe pe. siwe rero. sha nta kundi ni ukwihangana. none se ubu ndakubona we ko ndi mu rugo kandi nasabye ikiruhuko cy'icyumweru cyose. icyumweru? yego sha, iki cyumweru cyose mfite konje. ngomba gushaka uko mva hano kandi mugeni ntarabukwe. muravugira rimwe sinumve neza yemwe ba nyine ni kerere neza abana basazera niko kereye. ni iki cyatumye mudakora imirimo nabasigiye mukifungirana mu nzu? erega inkoko yashakaga kutwica mama. cyangwa uravuba rero nona wabona umukobwa w'inkumi na musaza we w'umusore bifungiranye mu nzu ngo bahunze inkoko yagira ngo ikikuba, maze yandamye nzana n'igisebe. ngo iki byagenze biteze? nobama wafashe umushwi wayo. yari kubavunira umuheto, ahubwo muratinyuka mugafata umushwi muzi ko nyine bareba. nahise ngiye ko nawukinishaga gusa. ndebera ko umushwi wanjye ari muzima mama. obama yahise awujugunya hasi ariruka, ngiye kumukiza nanjye nyine iranyirukankana. mukingure rwose dore imaze kwinjira mu gikona aho irara. dore uko bikanaguzwa, uzi ko imitima yabavuyemo neza neza. mama sinari nzi ko inkokokazi zigira amahane kuriya, yagurukaga nkagira ngo ni igisiga. hari inkokokazi y'inkazi ku bana bayo ku buryo n'agace kagurukana kakayicika ariko nta kutagize. nkaba nzongera gukinisha umushwi w'inkoko imana irarora, nzajya nyigendera kure. mama warebye neza ko itahanye imishwi 10? yewe sinayibaza ariko buriya irayifite yose. mana we nari nzi ko kapfuye. obama yahise akajugunya hasi atanarebye aho agataye, nanjye njihita impindukirana. kuva ubu rero mubimenye ntimuzongere gukinisha imishwi y'inkoko. ikindi mumenye ko mu matungo tworora mu rugo haba amagira amahane ku buryo ishobora kubagirira nabi. ntureba se ko cyandamye ku kuboko nkacika igisebe sha? saho yashakaga mu by'ukuri, yashakaga kugukuramo ijisho. mana we buriya yatwirukanaga ari icyo ushaka cyane rwose. mubimenye mwirinde kujya muyikinishiriza imishwi. habaho inkokokazi z'inkazi zirwana inkundura zirengera imishwi yazo. tekereza ko itanamenye ko ndi nyirayo kandi nta kindi nshaka ari ukuyikiza. ibyo rero ntiyari ibyitayeho, yarwanaga ku mishwi yayo. none se ko imishwi isa ndamenya ni obama yajugunye ngo ndebe niba ifite ikibazo. ako se waretse kunyitendeka nkabanza nkunsa umwana Ganza. Ganza ngwino hano rwose nkwereke iki cyumfasha. ngwino. ndahugutse ngaho mbwira icyabaye firi. uwo mukobwa ngo ni Kantengwa yabaye iki ku buryo utakazi kawe ukaza gukora ke? ubu se urabona njye nishimiye guhomba abakiriya bo muri uyu mugoroba bude? si icyo nkubaza se, ndahanyuze nsanga harakinze ngo uhamagaye ntiwanyitaba. impamvu nyine ntakwitabye nuko ntari kuzana telefone muri ibi bijumba usanze mpata.
nayisize mu nzu. Kantengwa se yagiye he? Hari he kandi arahakora iki? Hari iwabo kwa Stefano. Icyo hakora cyo ntukimbaze kuko ntikindeba. Ariko uriya mukobwa amaze kwigira nabi koko. Ubaye amasaha yatashye. Ntitwavuganye ko atagomba gutaha ntaragera hano. Buretse ejo naza nzahita mwirukana. Ubwo se urumva kumwirukana bikiri ngombwa bude? Kubera iki? Usanze yamaze gusezera akazi. Ubu se ndahata ibijumba ari uko wari kubihata ari mu kazi koko? Simbyumva. Kantengwa se ko namusize hano yasezeye akazi ryari? Yagasezeye rwose, nayo mpamvu natashye kare, nanga ko ari bunsigira abana bonyine. Simbyumva. Nuko byagenze rero nushaka ubyumve. Ariko rero uriya mukobwa ntiyuzuye mu mutwe. Ni gute se atinyuka kugenda atadusezeye? Niba ubyibuka neza ariko Kantengwa amaze iminsi avuga ko rwose akazi ari kenshi, tukamubwira ko agomba kwihangana agakora kuko nta kundi byagenda. Ibyo ariko yari yarabigize indirimbo. Sinumva rero ko byatuma agenda gutyo gusa. Uyu munsi rero nagarutse mu rugo, nsanga aricaye rwose nta kintu na kimwe yakoze. Nkubajije ambwira ko ataje ku kazi ahubwo aje gusezera kuko atagishoboye rwose kubyihanganira. Ariko rero hari n'icyo ntumva. Wowe se yagiye agusezeye? None se urumva yansezeye bude? Iyo ntibagirwe ikofi yanjye se ngo ngaruke mu rugo? Oya, hari icyo ntumva neza. Ko nagiye ku kazi Kantengwa yageze hano, kuki atambwiye ikibazo afite agategereza kukikubwira wowe? Nukuri umaze guca akenge Cedric. Shawuse kumpobeye nkagira isoni nukuri. Nurukombuze nari ngufitiye Jackie. Genda shawa runkoze. Uzi ko habuze gato ngo umutima uhagarare kubera telefone yawe koko. Noneho nuzi byabaye ko wanjye umbwiye ngo sinzongeye kugutekereza ntarabona iyo telefone. Mana we, nicuje impamvu nemeye ko tuyifotoresha. Hakubundi wakanu we wampaye iki? Nta kindi n'urukundo Jackie. Cedric, ubu nta muntu n'umwe urareba muri telefone yawe koko? Ariko iyo yikuye se kandi nanjye nyirayo nari nayibuze yibereye munsi y'igitanda cyanjye yarazimiye. Sha iminsi yose maze yarabuze ndakeka ko hari umuntu wari uyifite. Maze ahubwo akaba yarayigaruye ukayijugunya munsi y'igitanda cyawe aho wayisanze. Umuntu ugera mu cyumba cyanjye ni umuntu umwe wenyine Jackie. Wose ninde? Ni mugeni kandi rero kuko atazi password nkoresha ntacyo ari kumumarira. Ikindi yayishyikira ntiyari kwinsubiza rwose. Fungura iyo telefone urebe niba amafoto na video byose bikirimo Cedric. Urumva naba ntarabireba Jackie, birimo rwose. Gira vuba bisibe rero Cedric. Rwose twakoze amakosa y'amafoto na video ntabwo bigomba kubikwa muri iyi telefone. Oya Jackie sinabisiba rwose. Ubwo urumva nakwemera gukomeza kubitunga n'ibibazo byari kuduteza iyo telefone yawe itoragurwa n'undi muntu Cedric. Nta soni. Nukuri sinzongera kurangara Jackie. Nzarinda rwose nzajya nyibika kuri. Oya Cedric, kubigumana no kwitega umutego rwose. Aya mafoto yacu na video turimo kuryoshya ndabikunda cyane Jackie. Iyo ngukumbuye ndabireba umutima wanjye ukaruhuka pe. Sinakwemerera kubika ibintu bishobora kuduteza ibyago rwose Cedric. Urahitamo kubisiba cyangwa ko ntacyo nzongera kugupimira mu byiza byose naguhaga. Ubwo amahitamo nayawe. Ngo Cedric mwihurizo arafata icyo areka iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. Ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. N'amakuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Jay Megani,
mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook. Amakuru kuri radiyo n'ejo. Muramutse.